wan shana pibaro kibashitong bat ibakia junken. Kublai pi baro syakatup kubor jangi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan takas ngi kilong. Daka kublai bakaddu le burom ya sangut kinong hikai basyong no. Kener kti ki BSF ban yarap ya kinong pang hakisnong kaput India Bangladesh. Priang kajing pensyai patba ya ki skim sorkar India hamairang. Bad pendram ki patba aradongga ya kajing le dusmon batsha penyap unong hikai. Tomentang ni apai syaki kubor ki bakamnya. Ka St. Michael's High Secondary School Past Pupils Association Umsning Ribhoi District kalapan long ya kajing kendu ulang lani ke general meeting baningkong haka kanriu tarik uno pra arhajar arpulai. Hagani kesingi lapan kuburom ya sangut kinong hikai balasong tad kita kilong ikong Brial Maulong kong Clarice Sundor ba K.A. Benny kong Merstella Nongrum ba di sister Regina Rayapan. Kumju lapan kup bat kenmau burom ru ikinong hikai balak klat no kiba kentup bi ubabu Emilius thank you Dr. Samiran Mala kong Magrisha Rantatiang kong Theri Nongrum bat kong Batilin Kharkamni balawan mi khmat deki bahayeng hasem jengki. Presiden Kepas Pupils Association uba Niki Karthangmau ulai kublai kerpang ikinong hikai barem bat iki balak klat no kibala no senyang ban penroi bat kentiu yakani ka skul syaka kerdan bakan long ka we niki skul bapau khmat hatem ribhoi. Hakani ka program le burom yakinong hikai bala syong than la nyautang yaki mati ba koridor bakila thelut na kabenta ka roi ka pa jeki samla puli hakani ka skul. Lapan pau ya kadak jingkan mau ikinong hikai bala klat no da ka jing duai ban jing sngap jar arminit. Ngarang kita kata-kata ini semua beri berkelau. Habang edan menyapat ni, batang semua berkat bakila ande adu balik. Henry mana kalian kejongi inong hikai, ibrang long kai lo, bat ibrang kelam. Nim sem dan ngim snow dan ho bangkrian ya kat kene ke burung ke bawah kiki ini jadi ai burung ke joki yang ini isau ba mani pun keno hikai ijumle kumba mati pila om pila kumpau mendangasni ladang ayo mani pune ngakuat yang tu ke pelajar kita Islam di penengkong kabar Islam yang akan mereka meninggal. Dan alasan yang mereka how Islam nyau way, but how Islam nyau ngalalai bandem yang akan training yang akan teachers training doma hajuai asal dari maksabelo. Hadir kata ngalawan kuai jenis haus dan nyempuwe panglasang yang menegakkan. Dari ini Islam ini bang panglasang ngalai kedu biaya sistem. Ita sistem bang bantu minta akan yang penting. Maka penting ini jadi imei beleji. Bagi imei sistem ilaloi petrai sistem tapi bagi dia. Mengalu ngadang lagi kulit kata rapor iok yang kong ya dileleng ngawak kena nama dia kena kata rapor haus dan jauh kuwe idon bagian dari school idon pasal kuwe di school ibe yang ini kena bat ngelakut ini sistem akhirnya casar hilangnya ucap seni. Ia hanya lumnyang dan mulai
Ilanya ini senang madan barok, ban keli beriu, nu iki beriu, kong, pidon kun, beriu kita pidon. Dan pi paspun lagi kun yang pi, ngilem paspun masa apa paspun empat terekam bahaya, empat terang bagi kul mentah. Dan mentah ngilem mentah ini berong. Này số 3 hạ xuống đi phun trong kỳ quan cho các xuống trong kỳ nhìn ai khi cây uniform nhìn ai khi các quan nhìn ai khi nó đông cho đông ngặt và thì đông chẳng bản seluruh di beriu bagi hak yang lagi dalam kekun sasbul bagi lagi Kristen kamu adu kata-kata kata-kata ngalangi kai nadu riu baje hadu lain sistem Riu kerja mustad, ngalaki balawan kesulitan bangkai no ikna riu. Bagaimana kita kerja bangkai no ikna riu sedang bangkai saya juga kamhe. Bagaimana kamhe adu lain sistem. Bagaimana lain tempat niha bangkai saya extra kelas. Nama balai yakun banyo akan riu kelas. Mohon benar ini default demi kena. De mana bapa mana hikai baik subjek maurah hikai yang kah jingkai. Batuntai ni itu exam mencua yang kelas 3 kumbatok mentah yang kelas 10. Mohon kelas 3 pada kelas 6. Kadang bila mentah baik tadi nak lah penyok ketika kenas sekolah kami. Batuntai lihat rey kata kom rengkat batubai bat unang hikai kumbijong babu seril masli tak im mentah. Right now, there's a feeling I'm going through in my heart. Feeling of joy, feeling of gratitude. I have become teacher because of you. I got a chance to teach because of you. It's a privilege to stand here as a teacher, as a guide, as a mother. And beautiful it is to see you all bearing office bearers. I meet so many of our students, highly qualified, and they are doing so well. Some are lawyers, some are teachers, some are lecturers. So many I meet every day. It's a joy, and they remember me. Thank you for all the help you gave me here. I'm away from my home, but I don't feel lonely. I don't feel like going to my place. I feel this is my birthplace. You make me feel like that. Thank you for everything. Thank you for inviting me today, remembering me. Thank you. God bless you all. Thank you, sister. Your teachers you are. Thank you for the active report and encouragement. Thank you Tuhan pulang dari hati. Thank you, Miss, for the service. Ban kringnya ke jing iet bat jing kersan jo ki pat ba ki basong ha kisnong kaput India Bangladesh
Kaperton pulit yada kaput Border Security Force BSF. Kala penlong ya ka program ya rap sumar ya kinong pang dakaba eksamen bat ai dawai ya ki brio hakisnong kaput. Haga kanriu terik no pra ki Dr. BSF kila sumar ya kinong pang hadauki berhaja liakola is bat West Janti Hills na ki jingpang babunjat. Deputy Inspector General KS Rana batu Commandant 4th Battalion Pankaj Sudan kila donlang ban sakhi bat ai mensi miki doktor bat kinong pang haga negasi. Palat saus pangut ki brio kila wan ban chimdawai ban sha eksamen haki Dr. BSF haga negasi. Haga negasi la samru ki komputer ki pakha ki keu jerum ki borti plastik shaki khana school ki long ying long sam ki baduk bakardu. Kini ki tiar bala sam skobha ki shongdor amduna handriu lak tengka. Haga jingkran lengkot syaban sedang ya ka program urana ulakro ban kentu ki ba ki basong hakisnong kaput bakine trailang bat ai ki kiti jingerap ya ki BSF ban wanra ya ka jingsuk bat jingsngan ya ki nongshun nasyaliang kaput. Kaopes Block Development CNRD Mairang haga kanriu terik no pra kala penlong ya ka program Viksit Bharat Sankalp Yatra hapo ka jaka yang kali ka badan hakisnong pendeng umyong Mairang. Hakari ka program la ay jing pensay palba halor ki skim babonjat baka sorkar India kala ay nagabenta ki pa nong song kamtam hakinong kendong bakin tip bat syem kabu yakini ki skim nagabenta ka roy ka pa bar kayo ka kot jongki. Hagani ka jingalang la pensay palba daga BDO kong LR hanyauta usordar kasnong pendeng umyong ba Bornats imyong ki ofisar na kitnat trekam ka sorkar jela ki badon hamairang. Hagani ka singi la ay medical check up sa ki palba ki badon Daki jingpang jing shitom klem da odor AA. La penrung kerteng ru ekipad ba hakis skim ba per jong ka sorkar jela. Raja Kopnyo ban penduduk ya kenu kejing kucah tek merang hati bor nijing sensiar nangwe ban terong ada ban kentil ban penek berprak ban penroy ialah kejong kiri kidul tol. Kipat nong song kathan Aradonga West Khasi Hills saka kanriu terik no pra kilayami ipat ba banyat rally jai ban penram bat persya jur ya kejing sya penyap dusman bat sya penmensau arngut kinong hikai hakti kinong lute bat kiri runar haka khatway terik mentau benai ubabu ti arsangma sapu prasnam kerta ula du no ela kajong kajing karba ubabu es chetri ula mensau jur hakikti bat kitiar jong kita kinong lute. Kini arngut ki hikai ha Rangsa Para Secondary School. Ya kene ka rally la penlong da kador barsnong Aradonga ha ka jing snok tilang ki kunhun seng bhalang ba kunthop ya ka GSU, FKJGP, ADE, AHAM, AYWO, HNYM bat Mothers Union. Ki palba kilayat pelun ya kilat berkidong jogasnong Aradonga bat la pelut penkut ya karali hayau athia bari ban bod sa kajingalang palba ban penram ya kini kinong luti bat iki kam dusmon jongki ki palba kiladawa na ki bor jong kaan ba ki dei ban thuat hadu ban dalap be ki runar bat ru ban pensitom da ka bateng
Hakapor janmiet la thang iki mombatis ngolem bat la penlong ru eka jingduai naga benta kemensim jeng ubabu TR sangma bat ya ubabu S Chetri bu unkot kloy naga jing syasyo hakita kinong luti bat kirunar. Ki pulit kidang penlong iki jing thuet ikita ki riurunar bat ki kermen ban yo kem naki jakari jongki. Ka Bosco Olympics balai sngi hasil char kalapoi no syaka sngi bakut hakajan mir khat santrik no pra daga jingkmen berjing risa neki samla pule neki skul ki balawan banashim benta hakane ka lempung yakob kabansa kan mau hakajing imjongki hakasngi bakhadu la panno ka football tournament semi final but final ban yo ka kunhon ban ra ka thong lado ban pensa kan mau ka ne ka lempung Bosco Olympics la panlong ru daga jingale kai basketball hapadeng ki khna pule persha ki selection Kasyat ka kemen, karwai ka siaw, bat kaput ka tem na kisamla, kibalapoi siya ka ni kalumpong, lapan wai bat penkut no ya ka Bosco Olympics da ka jing kemen ka bakraw. Lapan hierno ya ka lama jaga Bosco Olympics bat kisamla, kilit pai no siya laki shnong kitaw, bat laki ying kisem. Xavier's HS School, Patalia Ghat. I request the team members to kindly come up on the stage. St. Xavier's HS School, Patalia Ghat. I request the team captain to take the certificates of the team members from Father Rector. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, déjame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gáname, dam, dam, dam. Te voy a irte, mami, ese ram, pam, pam, yeah.
Bada kitu ki kuboring la poich kabakun tarahado bangin de syambiang kublai shibon.